Doutor especialista se a operação do paciente matan atau sida resin e Hospital Regional Baucau. Durante semana ida ni larang hahusi lorong rua atau lorong nen fulan junho tinangne, doutor especialista us Hospital Nasional Guido Valadares Dili, sehal operação ba paciente matang atau sida resin e Hospital Regional Eduardo Ximenes Baucau. Técnico matan Horex Baucau, Laurinda Guterres Sateten, doutor especialista sira sehal operação ba paciente matan hanesan, matan mutin, tensão matan sae, bubu iha matan laran, no seluktan. Tambane husu basida daung sira ni be enfrenta hela problema matan atau hak besikan ba Horex Baucau o di halo tratamento. Durante semana ida, dia 2 do dia 6, e a operação Bamata, kami tetan visita o doutor especialista mata o Sidili Maihani, será a operação Bacatarata, glaucoma, teresio, no quistabalo, e será a operação ini, e durante ini, itania lista nebe ta prepara paciente, mas sento ita, será nebe operação na Fátima e controla, tu na Fátima, ida nebe buat nebe am explicando, ne par matane na Fátima hari sira usa latuir atau sira hari nebe sira na Fátima tuir prosedur ne operação nia. Importante tau ai moro tuir nia horas mai controla. Ne par tokani dia sira hari mosona. Família paciente Adriana Manuela Correia Hateten, senti triste tebes, tamba oan hakiak na intolo deficiente matang hotu, mai beto agora se dauketa na apoio rumau si governo. Saudi sira, tong matang basira, ada halon dia surah, ebe su estado atau ajuda na intolo ni deficiente matang isi, sa ambar ko su isi la saida, ebe nyama matitiana, au mahakiak sira. Amo hari sira durante agora atmosfera ona de força lá ona nema sustar be ajuda sira. Ia tinang riuroron resinghat paciente matan hamutuk nain valur resing valu makhal operação ho resultado diak enquanto tarde tuba operação paciente matan batinang ne basic atu sida resin composto si posto administrativo valu ia município Baucau. Depois da operação paciente sira seisi mai moruk no o club proteção nian Feliciano Venancio Belo GMN.